kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa. Bazalwane, ngiyithandile lama ikhuluma ngomusa, ngoba nami ngomunye ubecabanga ukuthi mangibuka ngifunda incwadi, mangifunda iTestament elidala, benginalokho ukuthi ngesikhathi sikaNkulunkulu mina personal benginakho lokho ukuthi ngesikhathi lesi sika Somose benginakho nje ukuthi wawungekho umusa kaNkulunkulu, nothuthu wayengabathanda abantu. Engiqonda ukusho ukuthi thina njengoba sesiphila emseni kaJesu, njengoba uJesu esasifela, ngoba la uJesu bengakafiki bazalwane, nothuthu uJesu bevele engekho, wayevele khona kwasekuqaleni, kepha sengisho ngokufika emhlabeni wayengakafiki la. So nami benginakho ukuthi bazalwane umusa wawungekho ngaleso sikhathi. Kumina bekukhona ukuthi uNkulunkulu, umuntu wayenedewone uNkulunkulu adile naye same time, amjudge enze whatever suke decide ukuthi uyayenza ngaleso sikhathi. So mangifunda la ngiyamuzwa uNkulunkulu uthi ke u6 lo uthi kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Okusho ukuthi umusa uvela ukhona bazalwane. iBhayibheli limnandi bazalwane, ngoba uthi ulifunda nawe ufundela abantu ngalo, nawe nawe ubuyisiza ngokwakho bazalwane, ngoba nami sengithola into ebengingayazi, njengoba ngisho ukuthi bengitshela ukuthi mina ngesikhathi sikaMose umusa wawungekho, wawuthi mawonile nje uNkulunkulu avesana adile nawe semthami kuphele ngawo. So kodwa la ngiyathola ukuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi ngibenzela umusa, okusho ukuthi umusa uvela ukhona, ifavor yayivela ikhona, kusho yasiphinda phinde kake sekufika uJesu bazalwane.